mu ntambara z'ubuzima turwana zidusaba byinshi ngo tuzitsinde, ariko iyo ushaka kuzazicamo wemye bigusaba kunyura mu maboko y'abarimu beza kandi bashoboye. Ibi byose nibyo twisangamo mu isi zitandukanye duhigiramo muri uyu mubumbe w'isi uhora utuzengukana hejuru y'amazi. No mu isi y'umupira w'amaguru uyu mwera waturutse bukuru bw'abasekuruza bahanga inzira z'ubuzima tunyuramo waje kuwusesekaramo. Ibi bivuze ko isi y'umupira w'amaguru abayihigiramo bibasaba kugira abarimu beza aribo batoza kandi b'abahanga bashoboye kugira ngo ube mu mutsinzi. Ngiyi impamvu nyamukuru mu rugendo rwa nyarwo rw'umusitari abakunzi ba 95.5 radiyo Nyagatare nk'uko mwabidusabye muri benshi tuje kubagezaho urugendo rwa nyarwo rwa Adel Amrushe uwamaze kuramutswa ikipe y'igihugu cy'u Rwanda Amavubi asimbuye umudage Thorsten Frank Spittler wari umaze kwigarura imitima ya benshi mu batuye rw'imisozi igihumbi. Ese mu rugendo rwe rwo gukina no gutoza umupira w'amaguru hari ikidasanzwe yaba yarakoze cyatumye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cyacu cy'u Rwanda Ferwafa nimubona yuko ari we waba umutoza mwiza mu kuba yazatugeza mu mikino y'igikombe cy'isi? Byose ni muri urugendo rwa nyarwo rw'umusitari rw'uyu munsi. Ngiye guteza amatwi ni Hashman Harindimana bahaye ikaze mwese kandi nanone muri urugendo rwa nyarwo rwa Adel Amrushe. Kanongere mbahe ikaze mwese mudukurikiye muri urugendo rwa nyarwo rwa Adel Amrushe muciye kuri 95.5 radiyo Nyagatare. Amazina ye yitwa Adel Amrushe yahoze ari umukinnyi mpuzamahanga w'umunya-Nigeria wakinaga aca mu kibuga hagati mu makipe atandukanye hariya mu gihugu cy'iwabo cya Nigeria no mu gihugu cy'Ububirigi ndetse na Autriche. Adel Amrushe uyu munsi akaba ari umutoza mpuzamahanga w'umunya-Nigeria wamaze guhabwa inshingano zo gutoza ikipe y'igihugu cy'u Rwanda Amavubi asimbuye umudage Thorsten Frank Spittler wamaze gutandukana nayo. Uyu mugabo w'imyaka 56 y'amavuko yavutse ubwo hari tariki ya 7 Werurwe mu mwaka wa 1968 avukira hitwa Kuba mu ntara ya Algien ho mu gihugu cya Nigeria. Adel Amrushe yatangiye urugendo rwe rwo gukina umupira w'amaguru mu mwaka wa 1983 ahereye mu ikipe ya Belouizdad y'iwabo muri Algeria. Mu mwaka wa 1985 nyuma y'imyaka 2 gusa akina ikipe ya Belouizdad umwe mu makipe akomeye cyane muri Algeria, GS Kabylie yaje kumubonamo impano idasanzwe maze ihita imwitwarira imujyana mu ikipe yabo y'abana. Adel Amrushe yakomeje kugaragaza impano idasanzwe muri ino kipe ya GS Kabylie, ariko kuzamuka ngakirira ikipe y'abakuru biza kumwangira bitewe n'uko iyi kipe yari ifite abakinnyi bakomeye cyane ku mwanya akinagaho. Adel Amrushe GS Kabylie yahise imurekura mu mwaka wa 1988 aza kuyivamo niko kwerekeza mu ikipe y'abakuru ya OML El Anaseli y'iwabo muri Algeria ayikina imyaka 2 kuva mu mwaka wa 1988 kugeza muri 1990. Mu mwaka wa 1990 Adel Amrushe wari ukomeje kuba umukinnyi mwiza yaje kuva mu ikipe ya OML Al Nassr maze aza kwerekeza mu ikipe ya USM Alger y'iwabo mu gihugu cya Algeria ayikinira umwaka umwe gusa. Mu mwaka wa 1991 Adel Amrushe muri USM Alger imihanda yakomeje kumugora abura umwanya wo gukina aho yarebaga kazoza kakakabura. Iyi nkuru yaje kugera ku ikipe ya OML Al Nassr maze niko kumubwira iti burya impyisi yiwanyi kurya kurundarunda kubizi tutabanye nabi wakwigarukiye hano iwacu. Adel Amrushe utari worohewe yahise azinga utwangushye maze mu mwaka wa 1991 asezera ku ikipe ya USM Alger yisubira muri OML El Nassr ayikinira kugeza mu mwaka wa 1992. Adel Amrushe ariko umupira watangiye kugenda utamwereza uko abishaka byatumye atangira kugenda akinira amakipe adahambaye cyane. Ayo makipe arimo nk'ikipe ya Olympique de Media, hakaza ikipe ya AS Ain Milila siwabo muri Algeria. Adel Amrushe yaje kwibuka ko iyo akanyoni katagurutse katamenye y'uburo bweze niko gutekereza uko yasohoka muri Algeria
maze mu mwaka w'1992 ava iwabo muri Algeria yerekeza mu gihugu cya Autriche mu ikipe AC Favortine ayikinira kugeza mu mwaka w'1993. mu mwaka w'1994 yavuye mu gihugu cya Autriche maze yerekeza mu gihugu cy'Ububirigi mu ikipe ya La Louvière ayivamo ajya mu ikipe ya Mons. Adel Amhouche nyuma y'uko imbaraga ze zitangiye kumwana nkeya yise atangira gukinira amakipe y'abatarabigize umwuga azwi nka Tarinyota. muri ayo makipe harimo ikipe ya Cave d'Andremonde ndetse n'ikipe ya SK Lombeke. Ahita asezera burundu ku byo gukina umupira w'amaguru. Adel Amhouche nyuma y'uko ibyo gukina umupira w'amaguru imbehe yabyo yubamye yaje kurangira, aza gutekereza uburyo yaje kwirengagiza umwuga w'ubutoza yajyaga yitoza ubwo yaragikina ikipe ya OML El Nassr mu 1988 ndetse na USM Alger ndetse na RC Cuba. mu 1995 yayise umwuga w'ubura maze aza kukobereza mu ikipe ya FC Brussels yo mu gihugu cy'Ububirigi ayibera technical director kugeza mu 1996. mu 1996 Adel Amhouche yaje kuyivamo ajya kuba general director mu ikipe ya Renaissance Union Saint-Gilloise yo mu gihugu cy'Ububirigi ayimaramo imyaka 4 kuko yaje kugeza muri 2002. mu mwaka w'2002 ikipe yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo Daring Club Motema Pembe yari imaze kuri umutoza yaje kumutumaho maze mugira umutoza wayo mukuru. mu mwaka w'2004 nyuma y'imyaka 2 gusa atoza Motema Pembe yaje kuyivamo ajya gutoza ikipe y'igihugu ya Guinée Equatoriale. mu mwaka w'2005 yaje kuyivamo ajya kuba technical director mu ikipe ya FC Volyn Lusk. gusa mbere yo gusoza umwaka yaje kuyivamo maze ajya gutoza ikipe ya FC Genk Brille. mu mwaka w'2005 yahise atandukana n'ikipe ya FC Genk Brille maze yisubira mu ikipe ya Daring Club Motema Pembe yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ayitoza kugeza mu mwaka w'2006 ari naho yavuye yisubira mu gihugu cy'Ububirigi kuba technical director mu ikipe ya Renaissance Union Saint-Gilloise. mu mwaka w'2007 Les Hirondelles Inashya cyangwa se intamba ku rugamba ini ikipe y'igihugu cy'u Burundi yaje kumutumaho maze iza kumugira umutoza ngo ayifashe mu mikino itandukanye nyafurika. Adel Amhouche yatoje ikipe y'igihugu y'u Burundi imyaka igera kuri 5 maze muri 2012 ayisohokamo ajya gutoza Harambee Stars ini ikipe y'igihugu cya Kenya kuva muri 2013 ageza 2014. Adel Amhouche yagiye gutoza ikipe Harambee Stars asimbuye umutoza w'agateganyo James Nandwa wayitozaga nyuma y'uko umutoza wayo mukuru Michel yari amaze gusezererwa. Amhouche yatoje ikipe y'igihugu cya Kenya amezi 18 niko kuyivamo yisubirira iwabo mu gihugu cya Algeria mu ikipe ya USM Alger muri 2016. mu mwaka wa 2018 Adel Amhouche yahise ajya gutoza ikipe y'igihugu ya Libya ariko iyi nayo ntiyayitinzemo maze muri uwo mwaka aza kuyivamo yisubirira iwabo mu gihugu cya Algeria mu ikipe ya MC Alger. muri 2019 Adel Amhouche yaje kuyivamo maze ajya gutoza ikipe y'igihugu cya Botswana aho yayitoje kugeza muri 2022. mu mwaka wa 2022 Adel Amhouche yahise ayivamo ajya gutoza ikipe y'igihugu cya Yemen. muri Yemen ntabwo yigeze atindayo kubera yuko yamaze mu mwaka umwe maze muri 2023 Taifa Stars iyi ni ikipe y'igihugu cya Tanzania yaje kumutumaho ngo azayifashe gushakisha itike yo kurikiza mu mikino y'igikombe cya Afrika AFCON cyagomba kuzabera mu gihugu cya Cote d'Ivoire muri 2024. Adel Amhouche yeretse abatanzania bose ko TFF ishyamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Tanzania ritamwibeshyeho maze aza guhesha ikipe y'igihugu cya Tanzania itike yo kwerekeza mu mikino y'igikombe cya Afrika mu gihugu cya Cote d'Ivoire. muri Mutarama 2024 ubwo imikino y'igikombe cya Afrika yatangiraga TFF ishyamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Tanzania ryahise rihagarika uyu mutoza. Adel Amhouche yaje guhagarikwa na TFF nyuma y'uko impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku mugabane wacu wa Afrika CAF yari imaze kumuhagarika imikino 8 yose adatoza rikamuca n'amafaranga $10,000 by'amadolari.
rimujije yuko yaje kurishinja mu itangazamakuru yuko hari ukuntu ryaba rigenda ryegamira ku ikipe y'igihugu cya Maroc bari mu itsinda rimwe mu bijyanye no gushyiraho ingengabihe y'imikino ndetse n'abasifuzi bazayisifura. Kuva icyo gihe Adel Mhushe nta kazi yari afite, ariko ubu byamaze kwemezwa ndetse no gushyirwa ku mugaragaro yuko ari we wagizwe umutoza w'ikipe y'igihugu cy'u Rwanda Amavubi. Ese yaba ari ugiye kutujyana mu mikino y'igikombe cy'isi cyangwa byaba ari ukwikirigiza tugaseka nta kidusekeje? Aha, katubihanga amaso ubundi tubiharira igihe nicyo cyonyine kizabisobanura. Ngayo nguko ngurwo urugendo rwa nyarwo rwa Adel Mhushe mwari mwasabye muri benshi, abakunzi ba 95.5 Radio Nyagatare. Je waruteze amatwi nari Hashman Harindimana, ineza y'Imana ibahangeho mwese.